Horas, Salam. Dita sude, Ruas Niuria AKBP, na dihalolongan ni debata, dison aw na margor embron tapubulon, naing makataon, neng mabacaon, ima almana ni AKBP, Ganupari di tahun 2025, Sadirion, ima na di hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Anong madison ayat neng sijaon atau ayat bacaan imasian sada Yohanes 5 ayat 20 sada. Songonon mapandokna. Amu aka anaha jaga amu ma dirimuna maralohon debata sileban. Terjemahan bahasa Indonesianya itu dari 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ima nasian ayat neng sijaon ita sonari ita tu lagu neng sendeota ima sian buku ende 140 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, tendeon mah Igir mahamu manogu sude naum nabegu manjua dope dihatani Yesus nasanga totong sakap na patulus di portibion yang jadi hamu biar ale saya pakai burju gong sasude nang si boleh ngamol gak kamu saya tatap ma Yesus pargogo tutu. Ima saatna di ita sude almana AKBP Ganupari di hari Sadarion di hari Kamis tanggal 6 Februari di ita selutna. Mati madi Tuhan asanggiat matutu ita terpas-pasu sude jala debata mangaramoti ita ganup marsada-sada mulate horas.